Dragi moji monstrumi, pre nego što krenemo na video, želeo bih da vas zamolim da se supscribe-ujete na moj kanal, da lajkujete, komentarišete i podelite video. Vežite se, polećemo. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, očigledno ostrašćeni navijač Crvene zvezde, je opet napao Partizan. U jednom od svojih mnogobrojnih monologa jedna od tema koji se dotakao bila su i dugovanja fudbalskih i košarkaških klubova Crvena zvezda i Partizan. Kako sam kaže, vrlo često trpi uvrede na stadionima i arenama u Srbiji, a otkrio je i da to ne bi trebalo da bude tako, pošto večiti rivali u oba sporta imaju značajna dugovanja prema državi. Ja sam pogrešno mislio i danas ću da govorim nešto slobodnije. Mislio sam da to ima veze sa sportom, sa tim što ja ne krijem da navijam za Zvezdu. Valjda je normalno da ne krijete to i ne lažete svoj narod. Tajani navija za Juventus. Giorgia Meloni navija za Romu, u istoj su vladi, predsjednik i potpredsjednik, i niko sa tim nema problem. Helmut Kohl je navijao za Kaiserslautern, John Major za Chelsea i tako dalje. Ja sam mislio da to ima veze sa sportom zbog nešto većih uspeha Crvene zvezde, i istakao je Vučić. Onda sam shvatio da to nije to, onda sam pomislio, možda stvarno tu ima nešto. Kada pogledate, zajedno fudbalski i košarkaški klub Partizan duguju državi dospelih poreskih obaveza 26 miliona evra. AFK Crvena zvezda, zbog posljednje uplate fudbalskog kluba koja je bila značajna od 7,3 miliona evra, duguju nešto manje od 3 miliona evra. Onda sam peder zato što navijačima onog kluba ili delu navijača onog kluba, bar sam tako pomislio, zato što ih puštamo da ne plate, a ovi drugi moraju svi da plate. Vojvodina sada ima agilnu upravu i ona je možda i najzdraviji klub kod nas, kao i Čukarički i neki drugi privatni klubovi, iako ovo nije privatan klub, dodao je predsjednik Srbije. Dragi predsjedniče, vi ste izgleda debelo pobrkali lončiće. Pod 1, mi nismo onaj klub. Mi imamo svoje ime. Mi se zovemo Partizan, nosimo časno ime po borcima za slobodu, partizanima. Pod 2, nemamo mi problem sa tim što vaša malenkost navija za Zvezdu. Engleska kraljevska porodica navija za Aston Villu, pa njima ne pada na pamet utiču na ishod utakmice ili ne daj Bože prvenstva. Villa je bila pre 2 sezone u drugoj ligi. Giorgia Meloni navija za Romu, ali to ne znači da Roma mora da bude prva. Pod 3, ja ne vidim nikakve uspehe Crvene zvezde. Ni na terenu ni van njega. Nema uspeha ni u domaćim takmičenjima ni u evropskim utakmicama. I pored silnih ulaganja, samo da podsjetim, Bukari i Campazzo vrede kao ceo tim Partizana u košarci i pola tima u fudbalu. Zvezda nije prošla u Euroligi u top 8, a u Ligi Evrope je bila zadnja u grupi sa Bursom i Ferencvarošem. Naravno i mala deca za nju da u domaćoj ligi Zvezda igra godinama nameštene utakmice. Boli to, dragi predsjedniče. Pod 4, zašto vi uopšte dajete pare Partizanu i Zvezdi? Dozvolite privatizaciju i sve će biti u redu. Skinite sve klubive sa državne sise, pa ko bolji nek pobedi. Ali naravno to ne dozvoljavaju huligani sa severne šipke. Pa ko bi onda zidao po Beogradu na vodi, da nije ultra kopa? Pod 5, vi se hvalite, mili moj predsjedniče, da ste dete ulice. Onda ste valjda naučili zakon ulice, koji je ponekad jači i časniji od svih ostalih zakona. Ne dirajte više Partizan i sve će biti u redu. Ostavite nas na miru i nećete čuti skandiranje ni povike. Vaše ime se neće čuti sa tribina u Srbiji i Evropi. A dotle žao mi je. To je sve deo starog dobrog rock'n'rolla. Kao što kaže Brenina pesma. Šumadijski rock roll, to je život moj i tvoj, oj moravo, oj. Dragi moji monstrumi, hvala što verno pratite naše emisije. Hvala na svakom lajku, dislajku i komentaru. Možete podržati rad naše produkcije simboličnim donacijama. U opisu videa imate broj računa.